njengamanje sebevumile i-management yala ekhaya ukuthi sizohlala nabo siqale i-process. So okwanamhlanje besizobazisa nje ukuthi baphule umthetho. Sicela bayophula umthetho. Safety meeting sohloniphile nathi umthetho yabo ngoba if bethi phona bona bafuna ukuhlonipha umthetho should nathi asingawuhloniphi yebo lento yokuhlonipha umthetho ikanje so nathi siyathanda ukusebenzisana nohulumeni senzeni sihloniphe umthetho kodwa nohulumeni awenze njani awuhloniphe umthetho if umthetho uthi umuntu angaphandle afanele aqashwe owase South Africa ekhona ukwenza lo msebenzi awuhlonishwe umthetho if uthi umthetho umuntu angaphandle olapho ngemthetho kufanele adeportwe awuhloniphe umthetho besizobika lokho asixoxe bawethu asinegotiate alapha kwaphansi lento siyenzekile asizile ukuzonegotiate ukuthi kulungiswe ubhuthu ukuthi bazosebenza nibasize nibanika ama-ID abanye benu niyabashaya abanye benu nithenga ngey'ntolo zabo yekani ukuthenga ey'ntoleni zabantu yabo ubhuti nami uzongitshela isimanga angantshela isimanga ukuthi sibabe kule-group abanayo le bekhuluma bethi angeke they not going down without a fight isaba esibambile bathi okulandelayo bazofaka upoison ekudleni kwenayo lento nayo anqangamanga nayo umuna nibona anqangamanga sibambe oyedwa wabo ebhale leyo nayo conversation yabo igroup yabo bethi manje sebezofaka upoison ekudleni kwenu qhubekani nokudoshwa sengiyivala ngoba khona ama-members of the media la khona ama-members of the media la namhlanje kuseni sithole indaba ezibuhlungu ukuthi omunye wobhuti bethu oyi-celebrity esasimbonga kuleya masha ngomhla 30 sithi siyabonga umsebenzi wakho omuhle awenzayo namhlanje kuseni uyangifonela uyangitshela ukuthi usisi wakhe usesibhedlela usisi wakhe ubesonta kumfundisi waseBurundi umfundisi waseBurundi aze kuyena ambuze athi yindaba wena ubhuti wakhe eyi-celebrity elokhu engena lezi zinto zemanje manje emva kokuthi asho njalo athi usisi mina ngazi ukuthi izinto zemanje manje ubhuti kanjani ngoba ubhuti phela umuntu naye umdala uyakwazi uzenzela izinqumo zakhe umfundisi waseBurundi kuthiwa ibingamphethe kahle lento sekusuka lapho namhlanje kuseni umfundisi lo waseBurundi angena endlini yasisi ewumuntu ocela usizo wathi esuka afica usisi nengane yakhe ingane na-14 kuthiwa ubakabengo celemba njengamanje usisi usesibhedlela masuka la siyakhona sifike umbona into engizama ukunitshelela yona lento ukuthi ngicela niyigade ngoba nizolokhu niyitshela ukuthi abantu bokufika nihlelisene nabo kanti akusahlelisene nabo musani kulokhu nenze ngazi ukuthi ukuhlonipha umthetho phela lokho ukhona umholi wethu wase-Eastern Cape naye wathi aqeda ukuphuma kwimashi bamlandela kuwe endlini bambulala uyafihlwa nje kule weekend umholi ohamba phambili
phambili le e-Eastern Cape. Sengifuna ukumtshela ukuthi njengamanje isona sikhathi ukuthi njengemphakathi nibambisane. Ungabi khona amaxoki phakathi kwenu. Ungabi khona abantu abadayisanayo phakathi kwenu. Makhona isigebengu siyasibopha. Kodwa engakusho ukuthi masingalwi thina manje njengoba bekapa abantu bebadala kanje awucabange izingane zakho wena ungasekho sefanele ziyivikele kulabantu abanje. So namhlanje le mpi ayisekho ngawe isingengane zakho. So ngiyanicela ukuthi nibe serious, nisathe serious lento yokumasha akuwona umdlalo. Asidlali yebo kumnandi sicule emamashini but lento iyimpi eserious inempilo zabantu phakathi. Inekusasa lezwe phakathi. So njengoba sila asiqhubeke phambili nomzabalazo siuhloniphe umthetho kodwa nomthetho awusihloniphi nathi. Amandla awethu.